Linda mwananchi rotere rotianire bacokeretie nkatho Kawira Mwangaza bakiwa na botetherete Ndionga ya Sifuna ukinyanira ndene ya Meru bakiromba ndwangicokere wika okaria bukwana na uri nawe mutongeria wa vuguvugu Meru John Gikenyu wite mutongeria wa kiama ka UMP Kawira Mwangaza niwo batite wani atongeria Balinda mwananchi ku ya Meru ende TMCA wa Kithi Mwenda Ithile Brian Kimathi na thuranirite ronoro itigeria ntuko inka ikeri Ndionga Linda mwananchi ja kaunti ya Meru na ndeba mweba siasa ndena gikundi ka Linda mwananchi tigania chapter bakibangania Ndionga ije interese tigania bagwete ogeni Edwin Sifuna na kuga imwe mibango rabadithite ne gutigera kwena ukaria na katukuyukia this opportunity ku welcome Sifuna kana mukaribisha Sifuna ke this constituency ieleja tigania East and West na mbere ya Meru batutwe kamiti iretigania chapter kubanga manto ya safari ya Edwin Sifuna au Meru County itwerete borithi na itengo bionde bi usalama manto andi ungae ku manto ya security ya menyeri batwe itwerete borithi na itengo bionde bi usalama kwamba tutakuwa na msafara wa Senator Edwin Sifuna na entorejetkie itongeretu wao Meru honorable governor Kawira Mwangaza kana timu ratu ine oha onde ne atigania ru are tigania west ne akwa ta muntu wetwa president uratu irigirite aka mutongeria wetu 2027 ogeni ndene ya Meru County kurukini basokeretie nkatho rani mutongeria wa kiama ka UMP Kawira Mwangaza nikireba kuganwa gutigira Ndionga ije kaumbika na bakiregana na kiragi kurekana ni kwina mbathukiri kubangania Ndionga ije nchokerie Governor Kawira Mwangaza no ntubo turetera Sifuna twariite muno gutena muntu kureta Sifuna kwanda Sifuna nwetu te kurenkera itekia president ngenda kuwa kwina ntu baba inge sana baweta bakibanga michamanio kila mahali ekuibo karibisha Sifuna ndene Meru itokomenya host o Sifuna ndene Meru ingavana Kawira Mwangaza na noe mutongeria ora awatanirete na Sifuna nikenda bombe kureta Linda mwananchi ndene ya Meru County ene nende kwera tongeria babange it is the high time buatani na Governor Kawira Mwangaza buweke differences chienunze for the best interest of people of Meru akiongela urene mwanagiti wa gikundi kia vuguvugu George Kenywa agitikanire na miario yao na kuga Kawira Mwangaza no retete Sifuna ja Meru mwene kureta Linda mwananchi Edwin Sifuna Meru ni Kawira Mwangaza na tutakwenda complicate tore Meru tutekangara tanua Meru ore oretere Linda mwananchi no ora tuonere Kakamega eteteswa Edwin Sifuna ni Kawira Mwangaza Kenywa na menerite kinyamuse manojore kuni orogo chwagite kia useneta ja kaunti ya Meru Mwenda Ithili ni kirea kuga Ithili atesi ya kitegi siasa kukinyantwa kuleta Sifuna Mwenda Ithili nati ya kuthurani antu egembe au gako bangira Linda mwananchi ore keja Meru na tutamuona Kakamega Amiru bonde tuje ni Kawira Mwangaza urete Linda mwananchi Meru kukurukira Sifuna kethira ni Mwenda Ithili Sifuna ateja Meru Mwenda Ithili atena political masu atena political power aya Meru yomba kureta Sifuna ke reporter Nteto Soro TV kumatigania mbita Brian Kimathi.